Dobro veče, poštovani gledalci. Evo nas opet u emisiji Otvoreno pitanja i odgovori. Večerašnja tema emisije je godinu dana posle referenduma i moji dragi gosti su advokat Peđa Milosavljević, predsjednik Narodnog pokreta Ujedinjenje, i magistar Željko Babić, zamjenik predsjednika Narodnog pokreta Ujedinjenje. Koliko je sudstvo i tužilaštvo zaista nezavisno, 16.1.2022. godine građani su glasali, podržali ustavne promjene u pravosuđu i po tim rezultatima oko 60% je bilo za i oko 40% je bilo protiv. Referendumsko pitanje je glasilo da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Srbije. Da li je to bilo ispravno pitanje ili je trebalo postaviti pitanje da li ste za to da sudije i tužioci sami sebe biraju, i sve vezano za referendum će reći moji večerašnji gosti. Dobro veče. Dobro veče. I dobro mi došli. Dobro veče, hvala na pozivu, pozdrav svi vašim gledalcima. Peđa, evo da krenem prvo od vas. Kako su se sudije i tužioci birali ranije, a kako je to sada i da li uopšte ima neke kontrole? Pa, ranije su na prvi mandat sudija izbor je bio na parlamentu Republike Srbije. Sada će prvi mandat sudija same sudije da biraju sudije, što je pomalo čudno i takva rešenja ne postoje, ja to moram da kažem, ni u Americi, ni u Engleskoj. Međutim, oni su smatrali da je Srbija pogodna zemlja za ovakve eksperimente i ja bih ovo nazvao jednostavno neoliberalnom agendom, gde se pokušava sa raznim eksperimentima ovoga tipa, pa da se vidi koliko multinacionalni kapital, dakle taj najkrupniji kapital, može da utiče i da ima direktnu kontrolu na pravosuđe jedne zemlje koju oni shvataju kao manje važnu i manje razvijenu zemlju, pa sa njom mogu da vrše razne eksperimente. Inače, u vašem ovom prethodnoj konstataciji i uvodu, vi ste rekli da je referendumsko da pobedilo u određenom odnosu 60-40, i da li je trebalo drugačije postaviti pitanje, koliko sam ja shvatio. Što se tiče ovog drugog praktično podpitanja u okviru tog uvoda, nije moguće drugačije postaviti u samom referendumskom pitanju od ovoga koje je postavljeno, ali bilo je moguće nešto drugo. Bilo je moguće sprovesti adekvatnu javnu raspravu, izneti na televizijama, pre svega, i uopšte u medijima koji imaju nacionalnu pokrivenost, izneti i argumente za i argumente kontra. Toga nismo imali. Jedva da se čuo po neki glas koji je bio za referendumsko ne, a čuli smo mnogo toga, možda i previše, o referendumskom da, zbog čega bi trebalo izglasati da. Ja da vas podsjetim, i oni listići koji su nam dolazili svakom građaninu na adresu od institucija sistema Republike Srbije, oni su zapravo napoleđeni, ako ste pročitali one listiće, svi su u sebi sadržali zapravo samo argumente za, zbog čega je dobro glasati i zaokružiti da na referendum. Sad, što se tiče i ovog prvog dela vašeg uvoda, diskutabilno je za mene da li je zaista pobedilo referendumsko da. Zašto to kažem? Hvala, Peđa. Željko, da li je, pošto ste bili direktno učesnik u referendumskom procesu, da li je zaista bilo kontrole? Jedan deo, znači opozicije je imao svoje kontrolore na biračkim mestima. Da li su sva mesta bila u Srbiji pokrivena i kako uopšte je protekao taj proces kontrole što se tiče biračkih mesta u odnosu vlasti i opozicije koja je išla na to da se na referendumu zaokruži ne? Pitanje je odlično. Srbija ima preko 8.000 biračkih mesta, ukupno. Da biste iskontrolisali jedno biračko mesto, neophodno je da na svakom biračkom mestu imate
najmanje 2 kontrolora. Jer je prosto nemoguće da jedan čovek čitavog dana, ujutro od 6:30, pa uveče do predaje materijala lokalnoj izbornoj komisiji, isprati čitav proces i s druge strane da iznese sve izazove kontrole biračkog procesa kao pojedinac na biračkom mestu, naročito uveče kada se sumiraju rezultati, kada se popunjava zapisnik i kada se materijal dostavlja lokalnoj izbornoj komisiji. Kada govorimo o kontroli biračkog procesa, odnosno biračkog mesta u konkretnom smislu, teško je govoriti o kontroli od strane redovnog sastava biračkog odbora. Tu smo bili u iskušenju da li ćemo uspeti i u kojoj meri da pokrijemo većinu biračkih mesta u većim gradovima. Rubna područja teško je bilo pokriti, jer prosto nismo bili u mogućnosti da angažujemo toliki broj kontrolora, tako da se možemo pohvaliti kontrolom biračkog procesa na teritoriji grada Beograda u najvećoj meri, ali ne u potpunosti. Zašto to kažem? Zato što u većini izbornih procesa, pa i na ovom referendumu, često su beogradski rezultati bili reper republičkih rezultata, bez obzira kakvi su bili rezultati van Beograda. Šta je bilo simptomatično? Bilo je simptomatično da na svim mestima, na svim biračkim mestima u gradu Beogradu, gde smo kontrolisali biračka mesta, je ubedljivo bilo izjašnjenje birača ne. Čak i preko 60%. Međutim, rezultate koje smo dobili sa biračkih mesta koje nismo kontrolisali, smo dobili upravo suprotnu situaciju i još jednu anomaliju koja nije svojstvena biračkom procesu, a to je ogroman broj nevažećih listića. Neko ko poznaje birački proces zna šta to znači, dakle, trebalo je listiće na kojima je bilo zaokruženo ne, učiniti nevažećim. Kako se to radi na samom biračkom mestu, ne bih opterećivao gledaoce, to se radi različitim volšebnim sredstvima, često se kontrolori udaljavaju i u toku dana, da idu po kućama u tim izdvojenim komisijama i tako dalje, da ne bi bili prisutni na samom mestu. Ne bih zalazio u te vrste nepravilnosti. Nažalost, ne možemo se pohvaliti da smo u dobroj meri iskontrolisali izjašnjavanje na referendumu, što ostavlja određenu senku verodostojnosti izjašnjavanju. O tome će suditi istorija i učesnici tog postupka. Dosta je mana u pravnom sistemu, u samoj regulativi vezanoj za izborna pravila, za izborni proces, od izborne komisije do biračkih odbora. Dakle, ne samo kad je referendum u pitanju, već i kad su uopšte izborni procesi u pitanju, ali to će, pretpostavljam, biti možda tema nekih narednih emisija kada se budemo približavali nekom narednom izbornom procesu. Hvala, Željko. Kako je tako je, znači referendum je prošao. Peđa, da li je referendum doprineo efikasnosti sudstva i da li je potpuno drugačije nego što jeste? Na ovo pitanje vaše moram malo da se nasmejem. Naravno da nije ništa doprineo efikasnosti sudstva, to je jasno kao dan. To ne znači da je naše sudstvo bilo efikasno pre ovog referenduma i ne znači da će biti efikasno ni nakon njega. Efikasnost sudstva ne zavisi mnogo od toga ko bira sudije, a ko ne. Ovde se radi o drugoj stvari. Ključna teza kada govorimo o referendumu i o tim ustavnim promenama
sastoji se u tome ko bira sudije. Dakle, konstatovali smo da ih više ne bira srpski parlament, dakle, izbor sudija nije u nadležnosti političke elite u Srbiji. Sad, ko ih bira? Bira ih sudstvo. Ali ko ih zapravo bira? Ko je taj koji će da finansira zapravo pravosuđe u Srbiji kao sistem? Ja tvrdim da to neće biti Republika Srbija, nego će to biti krupni kapital. Upravni odbori multinacionalnih korporacija. Oni će da kontrolišu pravosuđe u Srbiji i to je suština cele stvari. A što se tiče efikasnosti, da vam kažem, pravosuđe u Srbiji nije nikad bilo efikasno po mom mišljenju. Ne postoji vladavina prava u Srbiji, niti je ranije postojala. Da bi postojala vladavina prava, potrebno da se ispune mnogi uslovi. Inače, u liberalnoj teoriji se pod vladavinom prava smatra jedno stanje u kome niko nije iznad zakona. Ja smatram da takve definicije liberala ne treba mnogo uzeti za ozbiljno. Po mom mišljenju, vladavina prava jeste zapravo ujednačenost sudske i upravne prakse i ništa drugo. Kod nas ta ujednačenost ne postoji, niti je ikada postojala. Da li će da postoji u budućnosti? Sa sudstvom koje radi u agendi krupnog kapitala, multinacionalnog, teško da će to da bude. Dakle, ja sam pesimista u pogledu toga da će u Srbiji da se ostvari vladavina prava u skoroj budućnosti, a posebno sam pesimista po pitanju teze da su ove ustavne promene bilo šta dobro donale pravosuđu. Dobro, znači, hoćete da kažete da sad ovim većom nezavisnošću sudstva se više otvaraju vrata koruptivnim radnjama? Pa pre svega nije ovo nikakva nezavisnost sudstva. Ja moram da vam kažem od koga sudstvo da bude nezavisno. Ono je sada od narodne volje nezavisno, jer je nezavisno od parlamenta Srbije. Ono je sada, bit će zavisno od onoga ko finansira sve to. A mi znamo da krupni kapital već sada finansira na neki način pravosuđe i sve će ga više finansirati i naravno da će da kontrolu nad ključnim onim odlukama gde treba sprovoditi agendu krupnog kapitala i direktive davati upravni odbori multinacionalnih korporacija. Oni imaju svoje kanale kako da to urade, u krajnjoj liniji da vam kažem, pa ni sudije nisu baš ljudi koji ne čitaju novine i ne prate šta se događa, pa i oni sami će putem autocenzure znati kakve odluke treba donositi i tako dalje. Dakle, tu je, što se mene tiče, tu su stvari potpuno jasne. Nažalost, ne piše nam se dobro. Nažalost. Evo da se dotaknemo malo i našega Kosova. Kako funkcioniše srpsko pravosuđe i da li ga uopšte ima na Kosovu? To je dobro pitanje zapravo. Naravno, srpsko pravosuđe kao institucija sistema Srbije uopšte više nema na Kosovu. Razlog tome je Briselski sporazum. Razlog tome je odluka naše političke elite da započne proces prenosa nadležnosti sa Republike Srbije na entitet Kosovo, koji je zapravo američki protektorat po svemu onome što sada vidimo. Briselskim sporazumom mi ne samo da smo ukinuli pravosuđe Srbije na Kosovu, nego smo ukinuli i sve druge ključne institucije. Briselski sporazum, po mom dubokom uverenju, predstavlja neku vrstu kapitulacije Srbije, odustanak od jednog dela naše teritorije i mi iz Narodnog pokreta Ujedinjenja smatramo da je Briselski sporazum duboko pogrešan, ne samo pogrešan iz razloga što je Kosovo kolevka i jedna od kolevki srpske državnosti i srpskog naroda, ne samo zbog toga što je na Kosovu 1389. godine vođena najvažnija možda bitka srednjega veka, Kosovski boj, ne samo zbog tog Kosovskog zaveta koji je duboko usađen u svakom od nas, nego iz čisto državnih razloga. Ako vi pokažete da ste spremni da se odreknete velikog dela vaše teritorije
da ga praktično poklonite, vi šaljete pogrešnu poruku i velikim silama, ali i vašim susedima. Naravno, svi znamo kakva će reakcija svih njih da bude ukoliko se odreknemo našeg dela teritorije. Jasno je da će nakon ovoga krenuti nove priče. To nije kraj. Otvorit će se pitanje Vojvodine, otvorit će se pitanje Sandžaka, odnosno Raške oblasti. Otvorit će se naravno i pitanje Republike Srpske, ono je na neki način već otvoreno. Dakle, ni tu nisam optimista, ali mislim da sa jednim promenom državne politike u smislu stopiranja svakog daljeg prenosa nadležnosti sa Republike Srbije na američki entitet Kosovo, mi možemo da počnemo da saniramo neke od posledica dosadašnjih potpisanih sporazuma, a tu pre svega mislim na Briselski sporazum, pa i na Vašingtonski sporazum i na sve propratne sporazume i akte koji su im prethodili i koji su išli za njima. Dobro, Peđa, hvala, potpuno se slažem sa vama. Željko, hteo bih da vas pitam, šta je što se tiče nekog cenzusa koji je bio ranije, što se tiče referenduma, izlaska građana, znači na referendum, kolika je bila ranije cifra, koliko je sada, šta je tu promenjeno? Ustavni zakon koji je bio na snazi do 2021. godine predviđao je cenzus u prostoj većini građana. Dakle, preko 50% građana sa biračkim pravom se moralo pojaviti na izbornim, odnosno na glasačkim mestima, kad je referendum u pitanju, onda to nisu biračka, to su glasačka mesta. Međutim, izmenama Ustavnog zakona je taj cenzus ukinut. To znači da teorijski, ukoliko većina građanstva odluči da bojkotuje referendum, na njega može izaći 3, 4, 5 ljudi i da on bude uspešan i kako većina njih odluči, takva ustavna promena će biti doneta. Smatram da ne treba komentarisati takvo jedno skandalozno rešenje, jer ono uliva bojazan svakom građaninu kakvim ustavnim promenama mi u budućnosti možemo da se nadamo ukoliko imamo ovakav ustavni zakon, a onda se postavlja i jedno drugo logično pitanje, a zašto to nije i izborno pravilo? Pa da na kraju izađe 10% građana, pa neka tih 10% odluči o tome ko će biti na vlasti. U poređenju sa ustavnom promenom u izboru sudija postavlja se još jedno zanimljivije pitanje. Da li uopšte bitan cenzus za ustavne promene, ako mi već ovim ustavnim promenama potencijalno gubimo tu treću granu vlasti, a to je pravosuđe. Mi ga gubimo jer ono više nije pod palicom narodnog suvereniteta. Narod više nema ingerenciju, odnosno većinsku ingerenciju u Visokom savetu sudstva da nekog sudiju iz bilo kog razloga razreši. To je pojednostavljeno objašnjenje ove ustavne promene. Neko će reći da, ali u Narodnoj skupštini Republike Srbije sede političari, to su one loše čike koje mi ne volimo, jer politika kao poziv je ukaljana, što ne treba da bude, jer bavljenje politikom je ozbiljno pitanje, to je bavljenje društvenom zajednicom i pravila po kojima će funkcionisati društvena zajednica, to je vrlo odgovorno i važno zanimanje. Postavlja se pitanje ko će suditi u ime naroda. Ako u presudi stoji na vrhu u ime naroda, u ime kog naroda, ako tog sudiju nisu postavili, odnosno izabrali predstavnici naroda, a to su narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Da li je to dobro ili ispravno ili nije, kakav politički sistem treba da bude i tako dalje, to su neka druga pitanja, ali u pravnom ambijentu u kom trenutno obitiramo, ovo je ozbiljno pitanje koje može da postavi svaki građanin pred sobom, a koje je to sledeće ustavno rešenje.
Željko, hoćete da kažete da sada u veću sudija, znači, vlada bratsko, kumovsko, porodične veze. Znači, otac može da postavi sina za sudiju i u tužilaštvu i da jednostavno postoje tako, znači, neke veze i konekcije. Nažalost, to jeste intencija. To jeste intencija i tome ćemo svedočiti u budućnosti. Kad imate malobrojni kolektivni organ odlučivanja, onda su svi ti takozvani burazerski dogovori vrlo mogući i vrlo izvesni. Narodna skupština ne delegira više većinu u Visokom savetu sudstva, što znači da ingerencija Narodne skupštine nad Visokim savetom sudstva, odnosno njihovim nadležnostima i ovlašćenjima, više nije u rukama Narodne skupštine, već neke druge većine sačinjene od nekih, da kažem, kategorija, pravosudnih funkcija i tako dalje, koje su, nažalost, podložne. Granu vlasti ne smete ni potencijalno prepustiti bilo kakvom kompromitujućem uticaju. A mi to, nažalost, trenutno imamo. Evo, već nakon godinu dana imamo 2 slučaja u kojima Visoki savet sudstva, suprotno dosadašnjoj sudskoj praksi, donosi neke nove stavove, takozvane dopunjene stavove, na 2 polja. Prvo u oblasti bankarskih troškova obrade kredita, gde je promenjen stav građanskog odeljenja, kao i na polju minimalne zarade u javnom sektoru, kad je u pitanju topli obrok i regres, uglavnom je to u javnim ustanovama, obrazovnim, zdravstvenim, gde je Visoki savet sudstva potpuno suspendovao kategoriju minimalne zarade, koja je garantovana po međunarodnim konvencijama, ne samo našim pravnim sistemom. Dakle, vi već imate odvajanje sudstva od Narodne skupštine. Šta to u prevodu znači? To u prevodu znači da u budućnosti zakonodavna vlast, dakle, Narodna skupština Republike Srbije može doneti jedan zakon, a da pravosuđe sudi po nekom svom nahođenju. I da ne sudi po zakonu, jer mu ne može niko ništa, ne može biti razrešen. Jasno je čemu to vodi i šta je to. To je ozbiljna amputacija važnog dela suvereniteta ove zemlje. Znači, dolazimo, Željko, do toga da, znači, može da bude doživotni sudija. Apsolutno. Sve su sudije na neki način doživotne, odnosno ne doživotne, nego sude do penzije, jer stalnost sudijske funkcije postoji. Dakle, njima jednom kada vas ovog puta samo sudstvo odabere da budete sudija, vi ste sudija do penzije. I jedino šta može da vam prekine vaš mandat, to je neka vrsta disciplinskog postupka unutar samog sudstva. Ali pazite, pa koliko se takvih slučajeva do sada dogodilo? Hajde da vidimo. Hajde da dobijemo tu neku statistiku. Ja vam kažem da u narednim godinama neće se dogoditi ni jedan slučaj takav koji nije povezan na neki način politički, gde Visoki savet sudstva i najviši ti organi pravosuđa imaju nalog od krupnog kapitala ili nekih političkih elita sa zapada da neki sudija ili tužilac moraju da idu pod led, razumete? I tako će to da bude, vidjet ćete. Biće interesantno da vidimo statistiku i podatke, da vidimo koliko samo pravosuđe isfiltrira kroz te disciplinske postupke razrešenja sudije i tužilaca, koliko isfiltrira onoga što ne valja. A vidjet ćete, doćemo do poražavajućih podataka da praktično sve valja, da nema toga što ne valja. A građani vrlo dobro znaju da li naše pravosuđe valja ili ne valja. I da li ima vladavine prava ili nema. Nema vladavine prava ako narod nema poverenja u pravni sistem. A ovde u Srbiji narod nema poverenja u pravni sistem. Eto, to je naš usud i nije to od juče. Da, kaže već da se priča da je postalo prepisivačka škola praktično u sudstvu, da jednostavno više nema
nikakvog prava, ničega, znači da jednostavno se ide po i tužilaštvo, što vi kažete, po nalozima sa strane, sudije donose presude, po nalozima sa strane više nema ni pravde. Pa prepisivačka škola u našem sudstvu traje jako dugo, da vam kažem, ovo vam govori neko ko je radio u sudstvu. Ja sam radio u sudu i moram da vam kažem, kad dođete kao pripravnik u sud, dobijete pelcere. Dobijete, to mi zovemo pelceri, dobijete za svaku vrstu presude i rešenja određeni tekst koji se samo ponavlja u svakoj toj sudskoj odluci i menjaju se imena i cifre. I sad, pazite, uporedite sudske odluke, recimo iz anglosaksonskog prava ili iz nekih drugih prava, evo, da kažemo, francuskog, recimo, pravnog sistema, i presude njihovih sudija viših sudskih instanci i presude naše. Vi ćete vidjeti da kod nas sudije sude po jednom pelceru koji je verovatno ustanovljen decenijama unazad, gde se uglavnom na prvih 5-6 strana prepričava šta su stranke rekle jedna drugoj, šta je stajalo u tužbama, odgovorima na tužbu i tako dalje, i onda ćete videti presude, recimo, anglosaksonskih sudija ili francuskih ili iz nekih drugih razvijenijih ekonomija, i vidjet ćete da su to malte ne autorska dela po tekstu, po sadržini toga teksta, i vidjet ćete da to nema nikakve veze ni sa kakvim suvoparnim pelcerima i tako dalje. Dakle, odavno je ta bolest prepisivanja zahvatila naše pravosuđe. To je, nažalost, realnost. Željko, koje su trenutne vidljive posledice ovakvog ustavnog rešenja? Upravo sam naveo dva primjera koje smo posledice već doživeli. Dakle, Vrhovni kasacioni sud se usudio, odnosno drznuo da napusti dosadašnju sudsku praksu koja jeste bila utemeljena u pozitivnim propisima i nije bila sporna, i kad su u pitanju troškovi obrade kredita i kad su u pitanju minimalne zarade, odnosno naknade troškova za topli obrok i regres u javnim ustanovama. Međutim, zašto ovo ponavljam? Ponavljam iz razloga što u svemu moramo da prepoznamo motiv i suštinu. Šta je motiv? Motivi su najčešće ekonomska korist. Teorija svanuća i smrknuća. Nekome mora da smrkne da bi nekome svanulo. Dakle, da bi svanulo tužiocima u ovim postupcima, dakle, korisnicima finansijskih usluga, odnosno zaposlenima u javnom sektoru, mora da smrkne bankama, odnosno budžetu Republike Srbije. Zašto? Zato što troškovi obrade kredita su masovni sudski postupci. Vi ćete naići na hodnik suda koji je pretrpan novoformiranim predmetima, to su te takozvane masovke, svi tuže po istom pravnom osnovu. Šta tu strada? Strada ekonomija banaka. Koja je struktura vlasništva banaka u našoj zemlji? Više ne postoji državna banka. Sve su banke stranog kapitala. Dakle, kome je smrknulo? Bankama. S druge strane, kad je u pitanju javni sektor, u problemu je budžet. Zato što, na primer, sve troškove sudskih postupaka, odnosno šteta iz dosuđenih sudskih postupaka, snosi direktno Ministarstvo prosvete, na primer. Dakle, budžet strada. To sve dovodi u problem, što reče advokat Milosavljević, neki krupan kapital. Ne baš kad je budžet u pitanju, ali bar kad su banke u pitanju, ali i država je shvatila da i ovo postaje masovan problem i da će to da stvori ozbiljan deficit. Šta se dešava? Dešava se uticaj na Vrhovni kasacioni sud, koji je do juče tvrdio nešto što jeste utemeljeno u pozitivnim propisima, a danas sad to, da, jeste tako, ali je to u stvari nekako drugačije.
Šta imamo za posledicu? Imamo za posledicu da su tužioci, odnosno da su građani uplašeni, ulaze u neke trule kompromise s bankama, poravnanja, nema pravne sigurnosti, to je pravna neizvesnost, to je posledica, građani gube te sporove, gube troškove i šta je možda bitnija posledica? Devalvacija dostojanstva građana. Dakle, građani su ušli u te sudske postupke. Nebitno čija je to sistemska greška. Najčešće, kažemo, što više sudskih sporova znači da je loš pravni sistem, da je loša pravna regulativa. Nebitno je šta je uzrok tome, ali građani koji su ušli u te sudske postupke su bili povedeni dosadašnjom sudskom praksom, po istom pravnom osnovu. I oni su bili uvereni da će oni uspeti u tom sporu. Sad se dešava nešto drugo. Na kraju, to je jedan od razloga zašto inteligencija ove zemlje odlazi iz ove zemlje, ne zbog siromaštva. Navikao je ovaj narod da živi i pod sankcijama, i sa švercom, i u nemaštini, i u svemu. Ali ono što je supstanca života u jednoj društvenoj zajednici, koja se sve više gubi ovde, jeste pravna sigurnost. Ljudi vape za pravnim poretkom, da on zaista funkcioniše. I za vas, i za Peđu, i za mene, i za bilo koga. To je nešto što običan građanin očekuje. Ovo su situacije koje građanima šalju jasnu poruku. Biće kako mi hoćemo i nećeš moći da predvidiš šta će to biti. Da li dolazimo na ono kad ja te tuži, kad ja ti sudi? Tako je. Peđa, da li to može nekada da se u budućnosti promeni dolaskom neke druge političke opcije na vlast i da li se sadašnja vlast koja je uvela ovaj referendum zaštitila sudstvo time za neki period ili to može dolaskom neke druge političke elite na čelo Srbije da se to anulira? Pa jeste, prvo da odgovorim na ovaj drugi deo pitanja, jeste se politička elita Srbije i ova globalistička elita, da tako kažem, političkog zapada, na neki način sada zaštitila, jer će pravosuđe Srbije morati da postupa u presudama najviših sudskih instanci po diktatu krupnog kapitala i čak i da se promeni sada politički odnos u Srbiji u smislu temeljne promene, bit će tu puno problema sa pravosuđem koji neće tako olako da prepusti novim političkim snagama u Srbiji koje će verovatno, nadamo se svi, biti patriotske i okrenute ka drugoj strani sveta, a ne ka političkom zapadu. I sad imat ćemo kao poslednji bastion zapadne političke agende naše pravosuđe zapravo. Ali sve to može politički da se napravi, da se promeni i da prođe, ajde da kažemo, na jedan bezbolan način za društvo i za državu. Naravno, to podrazumeva ponovo ustavne promene. Ne može se drugačije. I ovo što je malo čas kolega Željko govorio, on je dotakao veoma važno pitanje. Znate šta je zapravo vladavina prava? Pa to nije ništa drugo nego ujednačenost sudske i upravne prakse. Kada vi imate u jednoj istoj pravnoj stvari, u jednom tipu po činjeničnom i pravnom osnovu sporova različite presude, tada ne može da postoji uverenje naroda da će dobiti pravdu ako izađe pred institucije sistema. I onda nema vladavine prava. Sve se to rasprši. Dakle, vladavina prava to je veoma jedna osetljiva kategorija, teško se dolazi do nje, a lako možete sve to da izgubite. I evo kako mi gubimo. Gubimo upravo na ovaj način koji je kolega Babić opisao. Vidite, sudska praksa ide u jednom smeru i onda se nešto dogodi, niko od nas ne zna šta se dogodilo, jel? I Vrhovni kasacioni sud zauzme potpuno suprotni stav od onoga kako je do tada išla sudska praksa.
I sad, zamislite sad u ovoj novoj konstelaciji snaga gde krupni kapital će da potpuno kontroliše, bez ikakve kontrole političke elite Srbije, gde će krupni kapital direktno da kontroliše pravosuđe, kakvi će to diktati da budu kod tih presuda najviših sudskih instanci i zauzimanja pravnih stavova. Pa to će biti katastrofa. I ja mislim još jednu stvar, ako mi dozvolite da i to kažem, mislim da će se usled ovih ustavnih reformi iz oblasti pravosuđa, da će u narednim decenijama kod nas doći do formiranja porodičnih klanova u pravosuđu i da će ti porodični klanovi praviti jedan hermetički zatvoreni mehanizam koji će teško biti probojan i moći će na njih da utiče samo krupni kapital iz inostranstva. I niko više, čak ni politička elita u Srbiji. Eto, možda sam malo pesimista, ali mislim da imam osnova za to. A uvod u taj sistem jeste bio filter zvani Pravosudna akademija. Jeste, pa imaju oni... Tako da se ništa ne dešava slučajno. Jedan po jedan korak. Ništa se ne dešava slučajno, metod kuvanja žabe, sistemski sve, mic po mic, neosetno, tek nakon 20 ili 30 godina, kad napravite retrospektivu, uporedite nekadašnje stanje sa sadašnjim, osvestite činjenicu da se nešto ozbiljno dogodilo, naravno na štetu običnog građanina. Uvek. Nadamo se da će uskoro da se promeni politička elita u Srbiji, da će doći patriotske snage, desne orijentacije. Ajmo malo nešto na tu temu. Peđa, vi ste u septembru, čini mi se, prošle godine potpisali politički sporazum o nastupu na svim budućim izborima i političkoj saradnji sa strankom Zdrava Srbija gospodina Milana Stamatovića. Možete nam malo nešto reći vezano za to i kako je to, da kažemo, u kom pravcu ide ta saradnja do dana današnjeg? Kako da ne? U septembru, kao što ste i rekli, 22. godine, politička stranka Zdrava Srbija je potpisala sa mnom kao predstavnikom Narodnog pokreta Ujedinjenje sporazum o dugoročnoj političkoj saradnji. Ta saradnja je motivisana pre svega našom željom da promenimo politiku u Srbiji, jer smo videli, i tu se potpuno slažem sa predsednikom Zdrave Srbije, gospodinom Stamatovićem, da delovanje i rad političke elite do sada u Srbiji nije bio na nivou zadatka. Olako smo izgubili kompletno svoju privredu i industriju. Ja ću vam samo izneti jedan podatak. U periodu od 2001. do 2004. godine privatizovano je 1382 preduzeća u Srbiji. To je period od samo nekoliko godina. Uzmite u obzir da jedna godina ima 365 dana, pa vidite kojom brzinom su oni privatizovali kompletnu privredu Srbije. Da ne pominjem uopšte to da smo dobili cenu 100 puta manju od one procenjene, čini mi se, u Forbesovoj proceni, a i da smo dobili 100 puta veću cenu, postavlja se logično pitanje zašto mi da prodajemo svoju privredu. Šta smeta to da mi imamo svoja preduzeća i svoj kapital ovim stranim multinacionalnim korporacijama? Dobrodošli su svi ovde da posluju, nije nikakav problem. Dalje, agenda prenosa nadležnosti sa Republike Srbije na Kosovo, to smo svi videli. Sve su gotovo vlade, ne gotovo, nego sve vlade, bukvalno, od Kumanovskog sporazuma do danas su sprovodile zapravo tu agendu, pripremale teren. Pa imate protokole razne, pa se uspostavljaju državne granice zapravo između Srbije i Kosova, jel tako? Sećamo se, to je bilo za vreme vladavine takozvanih žutih, jel tako? Pa onda ide prva vlada Dačićeva, pa Briselski sporazum koji mi zapravo ukidamo institucije Srbije na teritoriji Kosova. I tako šta radimo? Pa implicitno priznajemo da je Kosovo nezavisna i suverena država. Pa onda imate dalje sve one propratne sporazume i protokole, pa imate Vašingtonski sporazum. I imate sada, kao šlag na torti, pokušaj
da nas ubede kako je francusko-nemački sporazum ili kako ga oni eufemistički nazivaju evropski sporazum, zamislite kao da mi nismo evropljani, nego su oni evropljani, kako je to nešto dobro za Srbiju i to je nešto što mi treba da prihvatimo. E pa vidite, mi koji smatramo da to nije dobro za Srbiju i da to nikako ne sme da se prihvati i da treba da se prekine sa daljim prenosom bilo kakve nadležnosti, najmanje nadležnosti sa Srbije na Kosovo. Mi koji tako smatramo, mi smo se počeli sa ujedinjenjem. Razumete? I u tom smislu treba tumačiti taj sporazum o kome ste vi sada govorili između Zdrave Srbije i Narodnog pokreta ujedinjenje i ja ovom prilikom pozivam i sve one političke snage koje se zalažu za celovitu, jedinstvenu Srbiju i koje ne bi dale ni pedalj srpske teritorije jer znaju šta iza toga sledi i koje su zato da Srbija svoj oslonac traži u tradicionalnim našim saveznicima, a ne u političkom zapadu koje samo otima od nas i ništa nam za uzvrat nije dao. I ja takve političke snage ovom prilikom pozivam da se pridruže ovom našem grupisanju, jer malo je danas takvih na političkoj sceni u Srbiji, a po mom mišljenju 2/3 svih Srba, svih građana Srbije su upravo za takav politički pravac. Hvala Peđa, hvala Željko, Hvala. što ste bili moji večerašnji gosti. Dragi gledalci, vidimo se svakog četvrtka u 21 čas, TV Tesla, IPTV Telekom 512. kanal, Supernova 635. i Orion 640. kanal. Do sledećeg viđenja, prijatno i doviđenja. Prijetno.